cyose aba amaraso. Farawo aribambura ajya muri dushe, abyoza koze abona amaraso tukaraba. Nishari ngwino urebe ntidora amaraso, dora amaraso, ntidora amaraso tukarabaye. Umwana ati ko nshaka amazi, ntiwarebyemo asutete amaraso. Umukozi ati ngiye gukora isosi nsanga amaraso. Igihugu cyose gihinduka. Farawo ati ibi ni ibiki? Nimova Yohana, niko numva nabarekura mwankijije aya maraso. Ndayagukijije, nabwo ntiyemera. Azana ibibugu, nabwo ntiyemera. Azana yewe ikintu cyitwa umwijima. Uyu mwijima we ni igitangaza, ni akamaramaza. Ni umwijima w'igikorwaho. Umwijima gikorwaho ni umwijima ufata gutya. Abahanga baravuga ko ngo umuntu wari uri muri dushe agiye koga, yamaze kwisiga isabune, ngo umwijima wamusanzemo. Yamaze gatatu ahagaze, iminsi 3 yagiraga gutya agakubita ku rukuta. Yagira icyo agakubita ku rukuta, yazamura akagonga ati karabaye, aguma. Ni umwijima w'igiko. Man, waretse tukagira umisha uhoraho. Ugashyira hagati yacu n'ibiturwa, ugashyiraho umwijima w'igikorwa. Mwavuze cyane ngo amen. Igihugu cy'i Burundi tugisabiye Imana ikigotesha umwijima w'igikorwaho mu izina rya nde. Kigira umutekano, kigira amahoro, kigire guhirwa, kigire gutera imbere mu izina rya nde. Nimuvuge ngo Imana nibikore. Igota inkengero zose, igota imipaka yose, ishireho uruzitiro, ingabo z'Imana zigitambagire, twakira imigisha idudubiza nk'isoko. Iki cyumweru nicyo kwakira ibyacu kandi tukabirindisha mu izina rya nde cyayi. Ngo Farawo nabwo agiye kubyemera yisubira. Ibitangaza 9 Farawo aranga ngo icya 10 cyo kwica abantu nibwo yamanitse amaboko, vuga ati Mose ngo nifate abawe, twara fana agenda, twara Mana we, reka akakanu karangira, reka mbababwire. Ego bundi gusengera n'ibyifuzo, si byose ndi gusengera n'imitwaro kugira ngo Uwiteka duhinyishe. Mwavuze ngo yego. Imana twarayisenze, twayitangiye amashikano, twarishonjesheje kugira ngo tugire iki umugisha. Ariko igisigaye Imana nikore igituma ahantu hari umutekano, ahantu hari umugisha w'ibyacu, ahantu hari uguhirwa kw'iwacu, ikora ikintu gituma imiryango ikinguka mu izina rya nde cyaye. Ababyemeye bakomera Imana amashyi ibyumvishe kandi icyo nicyo dukeneye. Ngo barahaguruka noneho baragira ute, baragenda. Mose arabajyana muhurikirangiye kuva kugira ku mutima wundi. Baragenda bageze ku nyanja, baravuga ati turapfuye. Ahantu ku nyanja mwanga nizavuga ejo, basimbuke ngo ni iminota isigaye. Barambuka, bamaze kwambuka ngo Miriam ahita atera indirimbo. Kandi Miriam indirimbo yaririmbye ntabwo yaririmbye yose, yaririmbye refrain, niko bayita. Yaririmbye refrain, ni indirimbo yahimbwe na Mose. Ibitero tuzabyumvirayo. Niyo Bibiliya ivuga ngo hazabaho indirimbo ebyiri, eshatu, iya Mose, iy'umwana w'intama w'Imana n'iy'Imana. Iy'umwana w'intama w'Imana nanjye nzaba ndi muri korali. Yesu niwe uzaba ari kudirija, mbese azajya yantona nanjye Mana we mbese
abazajya batera haleluya. Mba mfite amatsiko akomeye cyane mbe igitaramo ari hatari no kwima nanjye nzaririmba ntimumbaze nzahimba iryakanga ariko icyo nzi cyo nzaba ndimo kandi ndashaka kuzakora ku buryo nzaba ndi hafi ya Yesu. Abantu bajya bibesha mu ngeri, abantu bagira ngo mwishu twese ngo tuzicarana gutya. No, hari uzaba yicaye Imana yicaye hano abungeri bicaye, undi yicaye hafa, hari n'undi uzaba wicaye byibuze hehese imasisi haba ari hafi, Iburaya naho haba ari hafi. Tuzicara mu byiciro. None surabona tuzicarana nduguya. Iki cyumweru cyose maze mpagaze ahanga urabona uzajya kwicara imbere ceka nacogoye kandi mfite gahunda yo gufatiraho nimo negera imbere. None subu ngo niyemere ngo nzicarana ngo ndamose. Ngo nzicarana ngo na Paulo. Reka. Paulo azaba yicaye muri VIP. Turano be. Umuntu wemeye kumena amaraso akavuga ati nimunyice ku bwa Kristo. None niwagutera urushi niwagaruka mu rusengero va mu mitete. Ngo none ngo uzaba wicaye. Wakoroche. Ariko muzareka tuzanagana no kubwami. Rega mureka tujya twishima. Amen. Muracari mu cyane ngo amen. Aha. Noneho ngo Mose baragenda. Bageze mu nzira atamazi. Mose ati amazi tikubita ku gita akubitaho amazi. Timose mu amazi. Baravuga ati Mose uri gitangaza. Uvanye amazi mu rutare tini mu mwese. Nge ntimuzankinishe yarampamagaye. Baranywa. Timose ko dukumbuye tungurusumu. Murazirya se tungurusumu. Temurye ma. Temurye. Mu gitondo bakarya. Nimugoroba bakarya. Tuyo mugabura. Mose agiye kubona abona inzoka ziragize z'ubusabwe. Inzoka zikabarya. Mose ati ko abantu bagiye gushurite tikora inzoka mu gishushanyo. Cura inzoka mu muringo kirari. Aravuga ati mwese uwizagirya azajya arebaho. Abantu n'ukuri kose baragoye. Uwirya wese areba ati ntaho turebye. Tireba ni ntaho ndebye. Tikwikuriye ni nshaka mfe ntaho ndebye. Abantu mwagiye mworoha mu by'ukuri kw'Imana. Mu by'ukuri kuhareba gusa. Kugira utya. Tuvugisha ukuri ubu kure ku busambanyi gusa gutya gusa ko batinda buretse pe tubiri byunzwe tukwinginga. Reka ubujura ni wapi, reka ubusuma ni ntabwo ndetse ngaho reka bazakurasire mu nzira. Nonese ko wananire tuzakugenza ute mu by'ukuri. Reka kuborerwa ati reka ndayinywa sinasinzira ngaho. Urasamba ruzakurama akagira ko nti ntacyo nishaka nzapfe nyinsi ngaho. Tukugenza ute kureba yo gusa. Twigende mbabwira utwiza. Kambibwira utwiza maye. Bonye mutamwe ndaje mbabwira utwiza. Ariko urasuragira ngo nubwo usatse urabyibagirwa. Oya wabyumvishe ndabizi. Mose abona ibintu bikomeye, ubutare burasama. Mose abona ibintu bikomeye. Mose umutima utangira gusaza. Urasaza. Nabwo ati bansabye amazi ntigenda ukubite ku rutare kandi ukubiteho rimwe. Mbere yumviraga none kuko umutima washaje iravuga rimwe akamera nk'uri kuvuza ingoma. Imana ati nakubwiye nimuze munywa amazi mwabana b'inshiramo mukomeza mundushya gusasya
ajya imbere y'Imana ariko ubundi wite nkubaza ubu bwoko burajya kungora narabubyaye musome biriya niko havuga n'ukuri kose niko havuga yabwiye bati nta soni bujya komeza kungora imitsi umutwe wenda guturika barandusha ndaza gusenga bari kurya buri narabubyaye Imana ati umutima ushaje umutima urasaza umutima urasaza Mose ajya kureba bamuga ati duha inyama Mose bya bintu byawe by'amanu ntabyo turya ibintu tutazi ibintu biturutse biraza mu mitoto tugatoragura tukarya twabiha duha inyama nutaziduha ntituva dusubize mu Egiputa tunakumbuye tungurusumu ni nkayo ibintu byo kwa Yesu gusa ngo haleluya ngo Yesu azaza munagatahana icaka kanywa amazi kera twinyweraga ka primus inzoka zigacurama twese ngo haleluya dukumbuye dufite icaka nkumbe kamitsingi gakonje ngaho wayizize utayireba mutima ushaje ukumbure tungurusumu umutima urasaza waravuye mu busambanyi ugakumbura ugukora ku mabere ugusoma ugusambanya kwa cinara Yesu mutima ushaje uziko umutima usaza n'umugabo umutima urasaza yareba umugore babyaranye gatatu uti umugore bona tudakwiranye ntituberanye afite igitwe kinini ibibere binga wamukwaga utamureba wa mutwe wabyibushe se umuzanye ni umutima wagusazanye aracyari mwiza nuko umutima washaje mutima urasaza ubu nibwo ubonye ko mutaberanye kubyare gatatu ubu nibwo ubona ko ataberewe ku buryo wumva utamusohokana ngo mwicare ku mazi ngo mujye murebana mushisha umugore anezerwe ngo ubona ngo mutagendana ngo yarabyibushye cyane ngo nganurya ngo manuba ngo nshaka ngo kataye française so watumye abyibuha wamujyanaga aracyari mwiza umutima wagusazanye hare utarabona amahera wabonaga ari mwiza aho yabona nibwo ubonye abaye mubi pega umutima usaza umutima uragusazana wareba abantu ukabona batazakura wowe se ko wakuze ubu si igikomeye kwari ugukura kw'abana cyangwa kwari ukubaronka ukababyara mbega umutima usaza nabi we imyaka 40 ingaho umaze gushitsa ubu nibwo ubonye kugiye kwishwa n'inzara indi myaka yose waryaga iki ngo ubukene buriyo butarabaho wakoraga icyo utagikora ngo ibiryo ngo byaratuze ngo birazimbye bitarazimba uhembwaga ngahe iyakugaburiye ubu nibwo ubonye ko amaboko yayo abaye magufi umutima wagusazanye umutima usaza uziko umutima usaza umwungera akibagirwa impamvu y'urugendo yibagirwa impamvu y'urugendo ahubwo agatinda ku mpamba y'urugendo akanda agatindaho ukumvi impamvu y'urugendo si ukubaka amazu ageretse impamvu y'urugendo si ukurongorwa no kurongorwa impamvu y'urugendo si ugutunga amahera menshi impamvu y'urugendo ni ukuzashikira ubugingo buhoraho iyo niyo mpamvu urugendo
ibi byose mwirukankira ni impamba y'urugendo. Utazi umutima iyo washaje, iwacu turabagira, ni ukuri kw'Imana turabagira, muzabikurikire kuri YouTube, ngo kugira ngo ubone n'umungeri hari uca 80 ibihumbi 100 kujya gusa ngo umurebeho gusa barandevu. Mubaze umungeri wanyu yavuze ubutumwa kenshi. Yo none nawe uraza imbere y'Imana ngo ariko Mana ngo kujya utanyumva, ngo igihe ngo nakubwire ngo imitwaro yanjye ngo ntumenyishu, ngo ariko uranyanga ngo kwa jinara Yesu. Waje mu rusengero ngo Imana iguhe amahera, nicyo cyatumye ureka ibyaha. Impamvu nyamukuru yakuzanye mu nzu y'Imana ni iyihe? Iyo niyo ntumbero, ibindi byose bizaza nyuma. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no kugororoka. Mutima washaje, mutima washaje.
y'uwiteka ya imirimo uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze imirimo y'uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo y'uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba hongera wibuke imirimo y'Imana hongera wibuke imirimo y'Imana hongera wibuke imirimo y'Imana wibuke imbaraga zikomeye Imana yakoresheje Tolala palaza ni uregole mandrasti boya Oui, papa. No mancha. twibutse imirimo yawe twibutse imirimo yawe twibutse imirimo twibutse ineza yawe twibutse gukora kwawe twibutse uburinzi bwawe shimwe shimwe Yesu shimwe Yesu Yesu Kristo shimwe Yesu shimwe urakoze urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze amarira ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye amarira ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye ibyananiye abamarayika
Yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye. Haleluya! Ribashakara nataya. Ridantataya bashekete. Rantai bashek. Yes. Rinando zokori. Umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora. Haleluya! yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi kandi si bana barabizi n'ejo bundi yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi si bana barabizi n'ejo bundi yaratuzingiye. Haleluya! Shekeri rozantaya. Ningerayo nzababwira ya mirimo, nzaririmba rwa rukundo yanyeretse, kuko iminsi nkayindi sinzibarirwa. Telala pia la sandala grila ma felo binanda la kitala zala la la shala bili unifare mangolia la silipinia hey pedo kitala mandala grilo smerga tras. Shima yes. Shima yes. Shima Jehovah. Ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu ngwibeshe, ibyivuze irabikora. Oh, rurema niryo zina rye, ijambo rye, jambo ry'Imana rirarema, jambo ry'Imana. Haleluya! Nicho kidutera guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze. Nicho kidutera, nicho kiduteye Mana, guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Abantu bakiriye Imana bagejuru batere haleluya eshatu mu izina rya Yesu.
ugihagaze umuntu muri kumwe mubwiye ngo akira umutima mushasha. Bimubwire mubwiye ngo akira umutima mushasha. Turi gusenga nabonye Imana ibohora abantu. Nabonye Imana ibohora abantu. Nabonye Imana ica iminyururu. Nabonye Imana ica iminyururu. Nabonye Imana igenda ivanaho imigozi. Nabonye Imana ibohora abantu. Nabonye Imana ibababarira. Nabonye Imana ibatunganya. Reshala wa igrimiri hondre bane plasma. Shopeta kita. Akira umutima mushasha. Uyu mutima mushasha urazana n'ibikorwa bishasha. Akira imishinga mishasha. Akira imishinga mishasha. Akira imishinga mishasha. Akira ibikorwa bishasha. Akira kontra shasha. Akira kwakira shasha. Akira kuzamurwa bishasha. What? Hallelujah. Pelo soko de bone alas. Mbonye abantu bakira ibintu bishasha. Mbonye ikiganza gihereza. Mbonye ikiganza mu iterino kirimo kigenda gitanga kado nshasha. Hari imbaraga nshasha Imana itanze. Hari ibikorwa bishasha. La pena pandana rebre herikandra sema le potakita. Hari uguhishirwa gushasha. Hari ububyutse bushasha. Twese cyane haleluya. Ndashaka ko dushimira Imana mu buryo bushasha. Tugihagaze buri wese arakora ikintu ashaka kigaragare mu maso y'Imana nk'ishimwe. Ukubyumva kaba ari akaruru, kaba ari amashi, kaba ibyo ukora. Ishira mu bishasha. Ishira mu migisha mishasha. Ishira mu kazi gashasha. Ishira mu migisha mishasha. Ishira mu kwaguka bishasha. Ishira mu gukora gushasha. Ishira mu gutsinda gushasha. Ishira mu ngendo shasha. Umuriro. Ibintu bishasha birakoreka. Ile pala zara wari kronalaria. Mende tandola zara kripifela. Indwara zirakize. Indwara zirakize. Indwara zirakize mu iteraniro. Indwara zirakize mu iteraniro. Abantu bavanywe mu ibohero. Satani yaboheye abantu bavuyeyo. Yeke pala shari rwanda. Pelo sodo benengere godre halema. Jeto kita la banda baya sinime. Velo lo shari griti froberia. Menoko tangi zinimiri hidra. Buri wese ni yizere. Buri wese ni yizere. Imana yaje muri iteraniro. Ijuru ryadusuye. Ijuru ryatugendereye. Imana yaje mu iteraniro. Imana yagendeye iteraniro. Imana idasuka imbaraga shasha. Imana yakora ibintu bishasha. Uyu mugoroba ntusanzwe. Hari ibintu gikomeye. Hari ibintu bishasha bikora. Wazamuye ndi haleluya. Shelo pala sirima. Pelo sokota mandikeriwas. Pelo stikara baraigas. Nenoko tenda lazari yuribi. Ndabona abantu bagenda bakurwa ahantu bari baranyengejwe n'abadayimoni. Ndabona imbaraga z'Imana zibavanayo.
ndabona imbaraga z'Imana zibavanako, imbaraga z'Imana zibavanako. Peya shandore krebini frayasma jikuti pasele marga. Ndabona umuco mwinshi uri murasa, ndabona umuco mwinshi urasa. Hari umuco urashe, umuco w'Imana, hari ubwiza bw'Imana bumanutse muri itere. Reka mbabwire abantu bagiye kubona impinduka, mugiye kubona impinduka mu mafamiye yanyu, mu kazi kanyu, mu gihugu. Mugiye kubona impinduka y'ibyiza, mugiye kubona imigisha ibasukaho, mugiye kubona ibikorwa bibandanya mu buryo butangaje. Ibi ndabibabwiye, muzabibonesha amaso yanyu, muzabiraba mubibone, muzamenye ko ari Imana yabivuze. Hereka pina sone mandara shakitari prima. Ibintu byitwa uburwayi bw'amayoberane, Imana ikugenda ibusohora, Imana ikugenda ibwigizayo, Imana ikugenda ibwimura. Mubyakire mutere haleluya. Hindukira umuntu muri kumwe, umuntu muri kumwe mubaze ngo ejo uzasiba. Mubaze ko azaza. Akubwiye ngo iki? Azasiba, azaza. Mubaze ngo uzaza wenyine, nta mushyitsi uzaza, nta uzamuzana. Muzabazana ryari? Saha ki? Zuzuye. Turi hehe? Ngo nimukomere Imana amashyi menshi. Mbonye iri hano mbanze mbisegureho. Iminota irenzeho nimuvuge ngo murayimbabare. Nge mwabonaga ari ngewe? Ubwo ngewe ngaho banje urabona nge nari ndihari, nanjye sinari ndiho. Umuntu w'umugabo ararira nk'umwana, nawe byakubaho. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda kandi cyane. Muzajye mu ijuru mu izina rya nde? Cya Yesu. N'imiryango yanyu mu izina rya nde? Cya Yesu. Kandi muwakire imigisha mu izina rya nde? Cya Yesu. Guhera uyu munsi wa none mutangire mwerekwe mu izina rya nde? Cya Yesu. Murote neza mu izina rya nde? Cya Yesu. Abana bakire mu izina rya nde? Cya Yesu. Abana bagira ubwenge mu izina rya nde? Cya Yesu. Utuzi tubandanye neza mu izina rya nde? Cya Yesu. Iterambere ryongere mu izina rya nde? Cya Yesu. Tera haleluya. Komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Abari mu bwiza bw'Imana nimutere haleluya. Haleluya. Ariko basi dupepeye gusa basi. Ahiri mu ijuru bibone. Haleluya. 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 Ibi bintu birakaze. Ibintu birakomeye. Iyi minsi irakomeye. Bwana asifiwe sana. Reka duhe kazi umungu adusozerere. Ngokomera amashyi umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Ababonye kugira neza mutere haleluya. Reka ndabasaba umwanya umunota umwe gusa, mu munota umwe wonyene. Ku munsi kuwa gatanu dufise amasengesho y'imisi ngahe? Kuva kuwa gatanu mu gatondo tuzoba turi mu masengesho yo kwisonzesha. Umugoroba noneho mu masace buzoba buheze muce muza dusenga amasengesho adasanzwe. Aho nukuvuga ko tuzogera kumugoroba turiko turasenga kuva mu masace nda saa 10 saa 10 na zingahe
gushika niburi nka saa 12 dusoze tugeze ngaho. Twaravuze ko abantu bemerewe kurya, bemerewe kugira gute kurya, n'abantu bagwaye ingwara, n'abandi bosa kumbure bosa abana, ariko abandi bose batagwaye ukomeye. Wemerewe kurya ijambo ry'Imana kugira ngo ugire umutima umeze gute musha. Haleluya. Dukeneye umutima mushasha. Kwa Mungu twabwiwe ko dutegerezwa kugira amarene. Ntushobora kugira amarene udafata umwanya nk'uwo wo gusenga. Kuambe apremidi twabwiwe ko duhindura ifishi. Dutegerezwa ko ubuzima bwawe buhindurirwa ku ifishi ukagira iyindi fishi shasha. Ejo twabwiwe kugendana kuba hafi y'iki y'Imana. Twabwiwe ababa hafi y'Imana ivyo babona. Uyu munsi tubwiwe kugira umutima mushasha. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Wisonzeshe kuwa gatatu, bambe kuwa gatanu, kuwa gatandatu ho tuzotangura mu gatondo. Tuzirirwa ko kugera ku mugoroba. Muriko muravyumva? Kuwa Mungu tuzotangura mu gatondo. Tuzorambarara hano kugera ku mugoroba. Twinginga Imana. Namaze kumva neza yuko Imana igiye gukora n'ivyitokoze. N'ivyari kure igiye kubinyarutsa. N'ivyitokoze igiye kubinyarutsa. Mu masengesho ya hano twasenze ndavyibuka y'imisi 3. Kuwa Mungu ntimwabonye intahe zikomeye cyane. Zubuzi bukomakomeye. No kuwa Mungu muzobona izindi ntahe. Zubuzi bukomakomeye. Abantu barose byavuye mu masengesho y'imisi ngahe. Nukuri kuhora. Reka ndabivuga ndi kugicaniro hano. Aya masengesho y'imisi 3 agiye gukurikira. Azotangura kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Ndagomba Yeriko isenyuke bimenyekane. Sawa, ico kirarangiye. Ariko nagomba mvuge ku munsi w'ejo. Ko ku munsi w'ejo twasengera mu maserire. Tubihindure tuzobe hano. Basi. Kubera mwebwe mubisabye n'amavuta ari hano. Haleluya. Tangaza mubwira abantu bose bari mu maserire bataje hano. Mubwira n'abatashoboye gushika hano. Hano ku munsi w'ejo isaha 10 tubandanirize hano noneho. Tubandanirize hano mutumire ariko nizeye byukuri udatumiye uzobukoze icyaha. Wobukoze icyaha. Hamwe bibintu tohamagara abantu ngo baze kubibonamo. Wobukoze icyaha. Hamwe tohamagara abantu. Uyu munsi ndarungika niburi amaudio mu magroupe yose nzi noba ndimwo. Ninginga abantu ndabakomera amashini babwira ati ejo ku munsi saa. N'amayinite yakoresha n'amatiku yarihe uzana abantu hano. Umuntu atari karabona ya majambo. Haleluya. Haguruka Yesu abagirire neza. Turabashimiye kwihangana no kuza hano. Turashimiye abatumiye abantu bakaza hano. Nawe watumiwe tumira abandi. Nawe watumiye tumira abandi. Reka turangize. N'umwanya watujanye. Tuzi biganza. Umugisha w'Imana n'imbabazi n'amahoro n'amafaranga bibane namwe. Imana igwane n'ibibagwanya. Imana ihigane n'ibibahiga. Imana ibabeshe inyishu y'ibibazo. Muronke telefone z'umugisha n'amasezerano yanyu agaruke mu izina rya Yesu. Reka ndababwira kandi kantu. Kubakunda gufatira ibarabara bagenda gutya. Kuri ruhande hano hakunda kuba basuma. Abakunda gufatira inzira baja kuri kotebo. Mugerageze guca ku ikoteyo hakujya basi.
ku ikote yo hakurya, abagenda kuri kote buba abagenda n'amaguru mujabuke muce ku ikote ya hariya hakurya, ariko hano hino bakunda gusahura abantu. Mugende mubizi kandi muze mugira ubwenge. Umugisha w'Imana ujane namwe mu izina rya Yesu. Utumire wongera utumire, uhere uyu mwanya uhamagara, ejo ubandanye uhamagare, ibihe byose uhamagare. Yesu abaha imitima yanyu yifuza.